imao loptu, ali tu je Giggs, Gavrančić i sada Savo Milošević, odličan dribling, odmah prilika za kontranapad i dalje Milošević, Vukić, Ljuboja, čak 4 naše igrača u fazi napada, ali evo i Brnovića, ipak evo Vukića, Milošević i gol! Pogodak Save Miloševića, 2:1 za reprezentaciju Srbije i Crne Gore i konačno gol za kapitena na 80. nastupu u dresu naše reprezentacije. Savo Milošević stiže do gola 33. ali gola koje je postigao posle čitavih 20 meseci. Dugo je dakle trajao taj niz bez pogotka, međutim evo sada sjajnog gola, odlično se snašao